Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga gawas bugbog sinaka ma Islam. Yari nasab kita niyo hang kasasaat sin Islam. Dumawhat sindeng ha mga maniw tiyo ilm supaya kahatihan na to biya din ba yung pagtarbiya, biya din yung pagpinturo hagin hawabaran habulan sa Ramadan. Tumtumon sing kita niyo mga umat Islam in pagpuasa habulan sa Ramadan maun in pagpinturo hagin hawabaran mahasil atau madawhat in taqwa pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya kamu mga namamarat saya napardo na kanyo in pagpuasa bulan sa Ramadan biaday sabsing kapardo ha mga nakauna. Sabab yadto mga umat Islam, isiyusyo in Muslim nakapuasa siya amuin biasin ini hiyantang sinsara madawhat niya in taqwa, madawhat niya in pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakto piyari hala niya ginhawabaran, piyari hala niya in uno-uno na mangdahi paibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta tinggalan niya indeng ha mga maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Madawhat niya in sabunnal pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala tayma sin Allah subhanahu wa ta'ala indeng ha mga ibadat niya. Aun deng ha mga sila amuin hawayron pa imbulan sa Ramadan tiyutugila nila na in pagpuasa di sila mawaya unahan sin mga amuin ta umakahati hawak to pagtag na simbolan Ramadan. Sa babiyad to mga umat Islam, apabila in kakahinang wayroon siya miyagad hakabayaan sin sara tanto tuod tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hauno-uno ibadat tumtumon sin kita amurain tay maun muna-muna anya ko na mukhlisan. Bang in kaaunan niya aun ka-ikhlas mo sing kakahinang yaon damikyan suway siya timutundan suway siya miyamakad hakabayaan sin sara amun hiyantang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asabab yadto apabila in Muslim himinang siya pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala namo asa siya bulan sa Ramadan karena sin pangakad niya hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amun piya wajib doon kanya asabab yadto madawhat niya yung pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat Islam, kita unna to inlasa sin Allah subhanahu wa ta'ala di kato tanyo. Wayroon hinang in pagpuasa bulan sa Ramadan adlaw-adlaw. Sumagawa dihilan tartanto doon sadya habulan sa Ramadan ahang putag 2 bulan halam sinang katahon pini sadyan hambok bulan sa rayaw-rayaw amunan si bulan si Ramadan. Damikyan deng ha mga ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon niya pierdo kato taniyo in pagpuasa dum adlaw sumagawa hawak to adlaw sadya tanda deng ha mga ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan deng ha mga ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo in ini bukon ini paminsan na sin Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa pag ini tarbiya pagpinturo sin ginhawabaran sin kita niyo amuin mangakad hakawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagpuasa bulan sa Ramadan in ini pagtandas kato taniyo mapinig in mga sila miya magad hakawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin wala tumtumon sin kita niyo mga umat Islam in kabuhi simbar iman dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya panandas banghisyo in miya makad kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala basindi sinway miya makad sabab yadto mga umat Islam imbulan sa Ramadan so isauton sin mga sila
amuin limulog to ataw nagaangan-angan daw haton ing kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtarbiya, kasabar, daw haton nato in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat Islam, ayaw kita niyo maglamma-lamma sumaga dihilan nato tudlog to hasupaya madawhat nato in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya maagad nato in pagyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, hasupaya kita niyo magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome.